ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, pauluan, dagiti singin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na anak ko, saan mo siguro ngayon kagumaan a kinasarita? No di nakatinong pa. Sa bagay, mas dawak ngamin, idi kalata tinong panak. Malangarudan, tapadasak man akontakan ni Antim. Naguray pa'y nanang. Ibagayo ka diya mapantay dyan ton bakasyon? Wen anak, mailiwak una yun itikabsat mo. Nanang, kasanungay, no di na kaya't ama-am muna ka ni Gerald. Kuna na idi atulungan naklaang nga agawir, tagmay may sa akat nga rod. Idi kwan, nagpukaw damutan iti kasingin mo. Kasanong warod itan, no ipanaw namanan. Ipanaw na nga ta, katlaklakayanan ni Gerald. Anya ka di man ti pampanunutin yun, nanang. Itaman pa nga inala ni Vanji ti cellphone number ko. Amangan mat no kayat na ti gumatang itilako yun, nanang. Kasta nga ta. Kasla ngamin ada sa bali ang makagapo. Anya kumasabali ang makagapo. Dayta nga ro ti pampanunutag. Amangan no inikan nyo lang iti sabali akay papanan, nanang. Jakman ammo anak. Kasla dag parparik na kanyak. Anya kumaday ta. Dayta nga ro ti pampanunutag. Inted mo ka din kininanang mo tinamber tinangampun iti kapsat mo? Un bro, barang maawagan na, kat makapagsarita da. Sapay kumaa, ta makapagsarita da iti nasayaat bro. Namnamaak da ita, bro. Kas lang imi nagdua-dua aki tinangampun iti kapsat mo bro. Ha? Amangan no di na ibaga ti pudno iti kapsat mo. Ha? Kasta nga tati aramiden ti kasinsin ni nanang? Kuna ngamin ni nanang mo, api manaw adi nagpakpakada. Amo na matayan ni nanang mo. Kasta nga ta kakomplikado ti amin? Kastoy na bro. Umuna-unay, masaktan ti kasingin mo na maamon na. Sigurado adamagan na. No apay nga impaampun ni nanang mo. Kung nanalakit di, apay asyak ti impampun nyo. Di na nga ta maawatan ti sitwasyon ni nanang. Iso nga impampunda. Saan ngagpapada ti panunot ti tao bro? Addaman nakaawat. Adamot saan ang makaawat. Ore ikagumaam nga ipakaawat. Hello anak. Hello, nanang. Nakasauyo ka din ni Antilani? Ay, saan nga rod anak ko? Kanayon mo't abisi ti cellphone na. Kanayon a busy? Uno, awan signal iti ayanda. Amok pa yun nga'y anak. Awan mo't ngamin ti Facebook account na akas kanyak. Agpada kayo asan anasam iti Facebook. Kasano, jak mo't amo ti kudkud itak. Basta makatext kan makaawag akan ka, umanayon day jay. Iswan arigat asapulan. Tawan Facebook account yung agpadpada. Sa anak mo't nga rod anaesem iti Facebook anak ko. Kunak nga minasurwan kayo. Ngam kunayo matataktak iti trabaho. Ay, agpay sumat. Manaktak iti trabaho dayta a Facebook. O, kas kumakan ka. No nasango mo ti ag Facebook. Addan dagiti kanito ang malipata mo, dagiti trabaho mo. Nakasaw ka ni nanang mo, di kayat na makasaw? Narigat ka numat ang makontak. Narigat ka dito signal ijay ayan nyo? Medyo. Masapul nga ipilpilim tapno da signal. Isumat lagayam adipay nakasaw ni nanang ni Antilani. Basta, di nasardayan nga awagan tapno makasauna. Sigurado akas tati aramiden na. Magagaran ngamin ang makakita iti kasingin ko. Umadani matkit din ti bakasyon tayo. Makapan kayo mat ni dya lugar mi. Agyaman ak unay kan ka Nasingpat kamat gayam. Kunaklakit din nukasla ka tigre. Takala at nak idi at tinumpa. Sorry
Jakmat ngamin na nalapdan ti bagi. Kanayon nak ngamin idi apaayon ni Gerald. Sapay ko ma. Tama ikariak apangibaw ingam itiriknam. Intundum tang ti panawan. Hello? Asino ka di daytoy? Lani, si Kadaytoy saan ka di? Wan, siyak ni Lani. Asino da ka di? Ay na, agyaman ak una ita nakontak ka matlaangan. Ni Ella Daytoy. Manang Ella? Kasano Ang ti? Lani, umay kami man dita. Noong bakasyon dagiti eskwela. Mailiwak una iti anak ko. Anya? Ibagam ka di ka ni Gerald si kati inana? Saan ko mahmuta kasta? Saan adi makal ni Gerald? No saan agapo kanyak? Ay, saan ko maakasta ading ko? Saan ko mat nga alaan ni Gerald? Kaya't ko laang amakita ti anak ko. Sige. Bye. Asino ti kinasarita yo iti cellphone nyo, nanang? Tainidap yung matadagos. Da kagayam dita. Nangag mo ka diti saritaan mi. Anda ka di rumbang amangag ko, nanang? Damagak laang no nangag mo. Awan nangag ko. Nga mas dawak laang. Takaslad da ilimlimad yo. Anya kumangay ti ilimod ko. Dahil tangarot ti madlaw ko kada kayo. Kaslad da saan nyo akayat amamuak. Awan ilimlimod ko. Anya nga rod ti kanayon apakariribukan nyo. Madlaw ko nga dadiyo kayat nga ibaga. Nanang, imay kayo mat dito'y dormitory adiyo imbagbaga. Madanagan ak ngamin. Taidi kinasaritak ni Antim Alani. Inidot na ti cellphone na. Ha? Inidap na? Apay ngay? Di na kaya't amaamuan ti kasingin mo nga isukat ampon. Nanang, adda isingasing ko. Tapno makita ta ti kasingin ko. Anya ti ising-hasing mo? Ibagam, ama pantay jay tayin tagpasyar. Ibagam kan ni ante, nga oray di mo ibaga, asikatipod no nga ina. Ha? Ilibak ko asyak tipod no nga inana? Pagparangan tayon, ngagkapidwa kami ka ni Gerald. Tapno awan ti masayar tirik nana. Mayat nga taday nga aramiden, anak ko. Tapno awan ti masaktan tirik nana. Sakripisyo, kan panagpabusoy ti kasapulan, nanang. Makita talakit di, ti kasingin ko. Adda nagatidug at text dito'y cellphone ko. Basaak man. Umay kami pumasyar dita. Tapno umiliw kami kada kayo kan ni Gerald. Saan kon nga ibaga asyak ti pudno nga inana. Ti kayat mo ti masurot, tapno laeng makitak ti anak ko. Mayat sama ti kunana. Anak ko latta ni Gerald. Agkita kami pa'y nga agkasinsin. Nabayag adi kam nagkitkita. Manipod inyakar na kami ti gobyerno, gapo iti dakkel alahar. Oh, nanang. May kulkulang kayo man namang basbasa iti teksyo. Kuha ngamin anak. Ada ka no umay pumasyar dito'y akasinsin ko. Kadwa na ti anak na. Kapidwam. Kapidwa. Itaman pa'y nga da pumasyar akasinsin nyo, nanang. Adayuda ngamin. Tagapuda pa ijay Luzon. Luzon? Adagayam kabagyan nyo ijay Luzon? Uwan anak. Umay danto ka no agbakasyon dito'y. Anya? Lani, umanugot ka kad itimbagak. Nulakat saan ta nga ibaga ti pudno. Asika ti pudno nga inana. Umanugotak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Amangan nga minumasaktan ti riknana. Kan amangan no maikat ti panangipatag na kanyak. Umanugotak. Basta makitak ni Gerald. Amom ka di ditoy? Kat di ka pa in-inmay? Awat parikot, Lani. No pagayatan, ado ti pamuspusan. Anya?
Adda kayo matgayam dito'y Manila, nana. Wen balasang ko. Bakasyon yung matngaminan no bigat. Saan ka di? Wen, nana. Mabalin tayong tiag biyaheng agpabisayas, inton maminsan abigat. Ay na, magagaran ako na yun. Makitak matlaan ng tikasingin ni Roger. Imbag ta makapasyar kayo mat ija lugar mi, nana. Sika ti instrumento nga impaay ti apo. Tapno matungpal ti kanayon nga ikarkararag ko, balasang ko. Ti kanon na pudno akararag, di nakapaayan ti apo. Agpayso day tabalasang ko. Mano atawan nga inururay ko da ito'y agundaway. Bakasyon na nagiti eskwela. Umay siguron ti ibagbagak akasinsin ko. At dadan, kunayon tulatan ano sumangpit da nanang. Wan anak. Diyak amo no maragsakan na kung saan itiyo umayda. Rumba nga maragsakan kayo Tanabayag nga rod adi kay nagkikita. Wan matkit di Madlaw ko kat kasla madandanagan kayo nga umayda. Okay ko Saan matkit di? Apay ko maamadanagan na. Dayta masungat ti balay da nana Lani kan Gerald, nana. Adada nga ta dita, balasang ko. Nakalukat mo ti tawa da, nana. Bareng adada dita. Agawaan tayo nga ron ti magna. Magagaran ako na talaga. Makadanon tayo lata, nana. Amangan pa'y lakit din umaitibkul kayo. Ay, saan? Narwama ko na magmag na iti saan a kalsada. Mas daaw da lakit di makakita kada kayo, nana. Amumatket di ti kasinsin ko, nga umay kami. Tanagsarita kami babaen iti cellphone. Adda tayon dito'y, nana. Umawag tayon. Verna, adda ka? Sino ti kaing ingas ko akadwam? Mabalin ka di nga arakupan ka, Gerald. Ha? Ayan ni nanang mo alani. Amudak, nana. Sino kayo? Siyak ti kasinsin ni nanang mo. Siyak ni Ella. Isumot ni Roger nga anak ko. Nanang! Adan ti kasinsin nyo, kanti anak na. Kaing ingas ko! Adada, kunam. Wan nanang! Umay kayo dito, oy! Wan, umaya ko, Da kayo matgayam. Manang. Arakupan ka man, manang. Nana. Kadwayo ni Verna. Kasano na pasamak? Nagamamuda iji pagadalan, ading ko. Liber na tirang tay, tapno agkikita tayo. Auntie, Gerald. Agsasarita day jay salas. Agsarita tamamat, Verna. Nagpintas ka matan? Agyamanak. Ngam awanan ti sigod a relasyon ta. Adan sa baling ay ayatak. Manipod dinak in kaskaso. Pakawanenak. Adda karbangam nga agayat. Ngam itala nga maamiris ko. Ama dit inararamid ko ken ka. Sana bale, tanakamubunak matan. Nalipat akong ti amin. Adamat nga minan sa baling ay ayatak. Nagasat no asino man day tangay ayatem. Ket manipo dita. Agbalbaliwak meten. No kumadi ka binaybayan. Data kuma aging gaita. Manipod ita, kanayon kami nga umay ditoy. Kan mabalin nyo mati umay pumasyar iji balay. Wan manang. Agbalin tayo akas lamay maysan a pamilya. Gaputag ka kaingas kami ka ni Gerald. Kabagis ti awag mi iti tunggal maysa. Wana kabagis. Umay kami mat agpasyar kininanang iji Luzon. Wan anak. Inta matagpasyar ijay. Nabayag ajak napnapan ijay. Mailiwak matan kadagiti ka pamilyak ijay. No agkuyog kami kini kabagis Roger. Ado ti mas daaw. Kasla kami pinisi a prutas. Kaya't pagyamanan tayo ni Verna. Isu tinagbalin arang tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Dagiti singin.
Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.